Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kador Barsinong Tongseng kapalong kaway na kisnong kabadon haupot usam ka East Giant Hills District henne ka singi kat artery ujemang kalawan syakmat ban pencai pa ba ya ka jingkeno jong ki katto kat ni ki long kemi baki bor penya snong kim shimla ailat ban shna ya ka yeng mani jong kapalang Pentecost ha ka snong Tongseng ha ka jingi kren bat kilat pathai kubor ha Shillong Press Club uba perkhat ye bha paju ubalong General Secretary Kador Barsinong Tongseng nongkli ula pensyai baka jingkeno jong ka kong kolini bare persya ya kasnong kalong ka bemdan nong rim satya bat ya thuru baka ni ka jaka balakam da ka kong kolini bare ban shna ya ka yeng mani Pentecost kadai ka jaka jong ka snong nadu hendai hentai ha ka baka snong kala IT syaka sorkar jila ban shna ya ka office jong ka ICDS ula pensyai syu baka kong koloni kamdai satya ka nongshong snong jong snong Tongseng kumba kala kam dangsyen syakilat pathai kubor uni unong yalam Kador Barsinong Tongseng ula pensyai ru baka Kador Barsinong Tongseng nongkli kam jidon kti satya ban penduk ya kijing mentoy baki nongshong snong gidei ban yo kum ukhaw rasyon ban ai ki residential certificate ban penduk ya ki skim sorkar kum kijing trai shispa sngi naga skim NREGS uba perkhat yai bha paju ula kentai war yakini kijing keno balami na ki nongshong snong bat kamru bakini kijing keno kilong ki bimdan nong rim satya ni kuat ban pensai na kalian jong kesnam ni katkom kijing keno kiong ba ki kuat ke residential ni ruk ni mai ke na kamenta ke ration card na kamenta job card ni na kalian jong kesnam ni katkom kijing don kam na kijing do wa jong office ni ai baik ini ba nakaway kalian pan ba i kolini barat i ong baya ka jaka ka pamut bansna yung mane kadai ka jaka jongi ni na kalian kesnong ni ai ka jingsai baya ka ni ka jaka nado di long swa man swa kadai jaka jong kesnong bat ngilabiang lut kikot kisla bat ya ka ni ka jaka nila Aisyah ka ICDS na kabantawan senayan bat kabalungo ya i kongkol ini barat bay ong hakapor baban inspection naliang officer insat jongka saipung police station ngiru ngiyadon lang kung kinong hit bat itu ru idon tay ong ba ngingim don ngingilek iyo baday kasngiyo ngiru ngiyadon lang officer insat jongka PS saipung ru iyadon lang bat ngikrem gaya bat ikeno ba udon uwe usamla wakrem ba ya kene kajaka unsnayung ni kun la jom henrei hakapor mengi yakrem kipai ba kim yo lat ban yakrem namar ni yakrem ni tangni kinong kitkam jong wesnom rungkat bat ki barok laimu bat officer misal teh kene kapor ni kuat ba kinong pai ya ki TV ni penpau ka jing snokia ka bajol ba ni kum kinong sung ni nimdon kata ka mensem na ka bantawan lek silian khamat you know ni im ha kijuk ki bamenta ni im kum ha kijuk ki bamenswa kum ha ki por bangi pule nadok ki por langit kum ki por jong kijuk ma ni menta kombai kolini ila keno bagi pendik penjenjara ni nrei kijuk jongi menta mendon syuk kalawadin kom haki porjong ne bukan dasar sem lani kom haki porjong udario sem nrei ni menta ngi im daga jing ik bat daga jing sengoto kajing keno jong kine gibru namar dokim itu ya kajing ik bat kajing aye daga jing aye jong Jesus Christ lapen imani nrei ni kwa ban im hakajing im ma po senong po tham ni kwa na kabenta ka bah kemiat ka im lang kasalang karoy ka pa na tagadaw kijing keno baro hakato ka hinyo tari kilong ki bomdan nongrim imdei nong sung senong jong senong demi
isu wan dan si senam tam senam saya senang jadi wan sahabat kita ke beru. Ha? Kita ki beru ke badan san rumut. Ki badan nasional mai. Tarai dai ki para jongka. Ki beru ki dai nasional. Tangba ini kongkol ini imsak suku senam. Lalai pe live san senam. Dan senang suku senam jadi. Kamdei berkumpul ke kami itu betul. Bar kadai tangba tidak hoi ke balam narau kia sal jam. Ya ka kam niam ni ngimla banom. Namarwa balai unduru unsukri kat bomon. Kristen ru unsukri kat bomon. Kano kaniam Muslim ru ula. Ni ya kata ngingim ongai namarwa ka constitution jonggari India kamu ngin sekri lai lo. Tani ni kuat tang kawai. Lada dai kano kaniam ru ni kuat ba kabaha kamiat apo kasidong ka tawa ka imlang salang ni kuat bakan long ka bayai baja nanti.